Muri gahunda y'icyizere Alliance Fleuve Congo M23 ikoze igikorwa gikomeye cyane, igikorwa cyananiye leta ya Kinshasa cyo kurekura imfungwa abagera kuri 230 itunguye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Baravuze ko batazigera barekura imfungwa, si ubwa mbere bakoze igikorwa nkuko tugiye kubigarukaho muri yose uko yakabaye. Twuze cyane rero n'uruzinduko rukomeye cyane rwa Madame Hadj Labibu, akaba ari komiseri w'Uburayi ushinzwe imicungire y'ibibazo n'ubutabazi bw'ibanze mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Akaba yagiranye ibiganiro kuri wa 20 Gashyantare n'umuyobozi wa AFC M23 Igoma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yoherejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'ibihugu 27 bigize uwo muryango. Umuyobozi w'intumwa z'Uburayi yagiranye ibiganiro n'abayobozi bari ku butegetsi cyane cyane kubijyanye no kongera gufungura no gucunga ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ku ruhande rw'abahuza bikorwa ba politike ba AFC M23, Colonel Nanga yavuze ko ikibazo cy'ikibuga cy'indege kireba mbere na mbere abaturage ba Goma. Yavuze ko intumwa z'Uburayi zakomanze ku muryango ukwiye kugira ngo ziganire kuri iki kibazo gikomeye. Yongeyeho ko uwo mutwe witeguye kwakira indi ntumwa yose ishaka kuganira ku bibazo by'umutekano n'ubutabazi bw'ibanze. Nous avons discuté sur des questions humanitaires. Nous avons discuté sur des questions techniques qui touchent à l'accès humanitaire. Twaganiriye ku bibazo by'ubutabazi bw'ibanze, twaganiriye no ku bibazo bya tekiniki bijyanye no kugera ku bufasha bw'ubutabazi, tukaba twagiranye ibiganiro byubaka cyane. Yavuze mu bindi ko uko ibintu bimeze biteye impungenge zikomeye. Ibyo nibyo twagerageje kumusobanurira. Yego, uko ibintu bimeze birakomeye, abaturage bacu ntibagifite ibibazo nk'ibiri mu duce tugenzurwa na AFC M23 uyu munsi. Niba tugomba kuvuga ku bibazo bikomeye n'ibihe biteye impungenge biri Minembwe, biri Uvira, cyane cyane ibiri Beni na Ituri aho hari ubwicanyi n'ibitero byinshi. Twahaye madamu komiseri icyizere ko agace kagenzurwa na AFC M23 ariko gace gafite umutekano kurusha ahandi hose mu gihugu muri iki gihe. Kugira ku bufasha bw'ubutabazi bizemezwa kandi turamushimira ku kuba yaratugendereye. Twaganiriye kandi ku kibazo cyo kongera gufungura ikibuga cy'indege. Yego, ni ngombwa cyane. Twasobanuriye madamu komiseri ko ikibazo cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ari ikibazo kiduhangayikishije mbere na mbere twebwe ubwacu. Abazaba abambere bungukira mu gufungura icyo kibuga cy'indege ndetse n'abakifuza kurusha abandi n'abayobozi ba AFC M23 bari Goma. Ariko niba kugeza uyu munsi ikibuga cy'indege kitarafungurwa, bifite isano n'ibibazo by'umutekano cyane cyane ibya tekinike n'iby'imiyoborere. Abantu bakeneye ko ikibuga cy'indege gifungurwa cyane cyane abatanga ubutabazi n'abandi. Twasobanuriye madamu ko abantu bakunze gukomanga ku muryango utari wo gushaka gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Hari abahitamo kujya mu Bufaransa gusaba Elysée ko yafungura ikibuga cy'indege cya Goma, abandi bagahitamo kujya i Kinshasa gusaba ubuyobozi bw'i Kinshasa ko bwafungura ikibuga cy'indege cya Goma. Hari n'igihe bavuga ko bagomba kubanza gusaba uburenganzira u Rwanda. Oya, turi muri Kongo, turi Goma muri Kivu. Hari abayobozi bari aho ari bo bashinzwe kurinda no gucunga icyo kibuga. Uyu munsi twavuze kandi twemera amahame y'uko tugiye gutangira ibiganiro bijyanye n'inzira yo kongera gufungura icyo kibuga cy'indege. Duhereye ku mbogamizi dufite cyane cyane izirebana n'akarere ducunga. Twasobanuriye madamu komiseri ko ubu ducunga ubuso bwa kilometero kare 62,000. habarizwamo abagera kuri miliyoni 20 z'abanyekongo. Twavuze ko tutari abanyarwanda, ko turi muri Kongo. Twamubwiye kandi ko tutari agace kigaruriwe. Agace ntigashobora gufatwa nk'akigaruriwe n'abagaturukamo ubwabo. Qu'aujourd'hui nous avons 62 000 km² que nous gérons, autour de 20 millions de Congolais qui sont là. Nous disons que nous ne sommes pas des Rwandais, nous sommes au Congo. Nous lui avons mentionné que nous ne sommes pas un territoire occupé. Un territoire ne peut pas être occupé par ses propres citoyens.
Ku ruhande rw'Uburayi, komiseri yagaragaje impungenge ku bibazo bikomeye biri mu bice bimwe na bimwe byugarijwe n'imirwano. Yashimangiye ko ari ngombwa ko habaho uburyo bwo gutuma abatanga ubutabazi babona aho bakorera mu mutekano kandi nta nkomyi kugira ngo babashe gutabara byihutirwa abaturage b'abasivili. Je suis ici en tant que commissaire à la gestion de crise et à l'aide humanitaire avec un mandat humanitaire. J'ai été effectivement mandatée par les ministres des Affaires étrangères des 27 pour me rendre dans la région des Grands Lacs. Ndi hano nk'umukomiseri ushinzwe imicungire y'ibibazo n'ubutabazi bw'ibanze, mfite inshingano zihariye z'ubutabazi. Nahawe ubutumwa n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu 27 kugira ngo nsura akarere k'ibiyaga bigari no gutegura raporo ku bijyanye n'imiterere y'ibibazo by'ubutabazi. Nabanje kujya i Kinshasa, nyuma njya i Bujumbura, hanyuma njya i Kigali, none ubu ndi Goma. Mfite ubutumwa bumwe n'ubusabe bwo kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi mu bihe by'intambara. Navuze ku bibazo byinshi, imbogamizi n'itotezwa rinyuranye, kandi ndi hano nk'umuhuza w'ijwi ry'imiryango mpuzamahanga itari iya leta ONG n'inzego z'umuryango w'abibumbye. Ndi kandi komiseri ushinzwe uburinganire, kandi abahitanwa cyane n'iyi ntambara n'abagore n'abana. Nabonye amasezerano n'imyanzuro ifatika yatanzwe n'impande zose, naganiriye nazo kandi nizera ko izashyirwa mu bikorwa kandi ko uru rugendo ruzatanga umusaruro. Murakoze. Nyuma y'ijambo rya Colonel Nanga ndetse n'ijambo ry'uyu muyobozi ukomeye cyane Madame Hajara Bibu, komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinzwe kwitegura ibibazo, imicungire y'ibihe by'amakuba n'uburinganire. Akaba rero nyuma y'amagambo yatangaje Alliance Fleuve Congo biciye ku muvugizi wayo wa politike Lawrence Kanyuka, ikaba yashyize hanze itangazo rikomeye cyane rivuga ku ruzinduko rwa Madame Hajara Bibu. Batangiye bagira bati, Madame Hajara Bibu, komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinzwe kwitegura ibibazo, imicungire y'ibihe by'amage n'uburinganire, yagiranye ibiganiro kuwa gatanu tariki ya 20 Gashyantare 2026 Goma n'ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars AFC M23. Ibyo biganiro byibanze ku kibazo cy'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Komiseri yashimangiye ko ari ngombwa kongera no kunoza imikoranire hagati ya AFC M23 n'inzego zose zitanga ubutabazi kugira ngo hafashwe neza abanyekongo bamaze imyaka myinshi bahura n'intambara zisubira kenshi. Yasabye ko hafungurwa inzira y'ubutabazi, hagashyirwaho komite ya tekinike ihuriweho n'impande zombi, kandi agaragaza n'ibyo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi witeze ku bijyanye no kongera gufungura ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma. Umuhuzabikorwa wa politike wa AFC M23 bwana Colonel Nanga Yobelo yijeje komiseri ko hari ubufatanye bufatika kandi bwiza hagati y'umutwe n'inzego zitanga ubutabazi mu duce bagenzura, ndetse ko hashyizweho ingamba zorohereza abaturage n'abafatanyabikorwa kugenda no gukora ibikorwa byabo. Yasobanuye ko nyuma y'umwaka umwe w'imiyoborere yabo hari intambwe zigaragara zagezweho, zirimo guteza imbere ituze n'umutekano mu duce bagenzura, gufungura inkambi z'abimuwe mu byabo usibye bamwe mu baturage Uvira bakiri mu gace kamwe, gukuraho bariyeri ndetse n'ibindi bisa nabyo zari zarashyizwe na Wazalendo, FARDC na FDLR, gusubiza mu byabo abarenga 1,200,000 bari barimuwe cyane cyane mu nkengero za Goma. Yavuze ko izi ngamba zagize uruhare mu kongera umusaruro w'ubuhinzi no gusubiza ubuzima mu buryo busanzwe mu karere. Nyuma y'uruzinduko rwa Madame Hajara Bibu Igoma, AFC M23 yatangaje ko yarekuye abana 40 n'abagore bagera ku 100 bari barinjijwe mu gisirikare na FARDC, nyuma bakaza kugwa mu maboko ya AFC M23 kugira ngo basubire mu miryango yabo. Umutwe kandi washyikirije komiseri w'Uburayi abasirikare 230 ba FARDC bakomerekeye ku rugamba bari kuvurirwa mu bitaro bya gisirikare bya Katindo
Kongo kugira ngo bafashwe gusubira mu miryango yabo. Hemejwe ko ibiganiro bya tekiniki bizakomeza mu minsi iri imbere hagamijwe kurushaho kunoza imikoranire hagati ya AFC M23 n'inzego z'ubutabazi zikora mu duce bagenzura binyuze kuri komiseri. AFC M23 yashyikirije umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ishimwe ryimbitse ku nkunga zitandukanye watanze ku baturage ba Kongo muri iki gihe kigoye. Inkunga igira akamaro abantu barenga miliyoni 20 mu buryo buziguye cyangwa butaziguye. Bikorewe i Goma kwa 20 Gashyantare 2026 ku bwa Alliance Fleuve Congo. Lawrence Kanyuka, umuyobozi w'ishami rishinzwe itumanaho, niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ibyo AFC M23 itangaje mu itangazo yahise ishyira hanze rivuga ku bijyanye no kurekura abagera kuri 230 ba FARDC, abana 40 ndetse n'abagore 100. Akaba ari igikorwa gikomeye cyane AFC M23 ikoze muri gahunda yo kugira ngo icyizere by'umwihariko mu biganiro bya Doha kibe cyagaruka, ariko bakaba bikoze n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uhari nk'indorerezi niko nabyita. Akaba ari igikorwa rero gikomeye cyane Alliance Fleuve Congo ikoze maginga ya, nubwo ikomeje gutsinda mu buryo bwa diplomasi ndetse na politiki ndetse no ku rugamba. Ngira ngo murabizi ko AFC M23 yakomeje kugenda itsinda ndetse igafata imijyi y'ingenzi ndetse n'ibindi bice by'ingenzi biri strategique muri iyi ntambara bakomeje kurwana. Ngira ngo mwabyumviye rero bamaze gufata ahantu hafite kilometero kare zigera kuri 60,000 na kusamura. Ngira ngo abazi ubutaka bw'u Rwanda bufite 26,026, ni ukuvuga ngo bakubye u Rwanda inshuro zirenga ebyiri hafi 3 ku butaka AFC M23 imaze kwigarurira. Abantu bakunda kwibaza bati ariko AFC M23 ifite ubutaka bungana bute, bimeze bite? Umuhuzabikorwa cyangwa koordinateri wa AFC M23 Colonel Nanga yamaze kubitangaza, ariko n'ubundi urugamba ruracyakomeje kuko imirwano iracyahari. Bakomeje kugenda bitana ba mwana, ninde wishagahenge ni AFC M23, ninde wishagahenge ni abarundi, ninde wishagahenge ni FARDC, nk'uko amatangazo yo ku mpande zitandukanye akomeje kugenda ajya hanze. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye mwibuka gukanda subscribe.